Ndabasuje kandi mbifurije bigizanye nitwa Kimana ndetse yo yitwa Yahawe TV. Basaba gukora share ndetse na subscribe. Numwanya makuru mu Kinyarwanda giye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira umusirikare hari igoma yarashe abaturage yicamo umwe naho Adiri urubanza rwe yari yarajuriye muri tasi ikirego cye cyateshejwe agaciro. Hamwe n'aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya mukomeze gukora share ndetse na subscribe reka ngaruke. Amakuru yacu reka tuhere igoma ho musirikare yarashe abaturage yicamo mu musirikare wa Republika Demokarasi ya Kongo kuri wa 21 mu Mata 2024 yarashe mu baturage mu mujyi wa Goma yicumwe muri bo abandi batanu barakomereka. Radio Kapi yatangaje kuri urugomo rw'uyu musirikare wari wambaye impuzankano z'igisirikare cy'igihugu rwabere hafi y'inyubako za Papirisi hafi y'isangano ry'umuhanda wa Rucuku mu gace ka Mikeno. Ikinyamakuru gishingiye ku makuru cyahawe n'abari bahari cyasobanuye ko uyu musirikare byagaragara ko yasinze yarashe kugeza ubwo amasansu ashize mu mbundu urubyiruko rw'abasivile ramufata gusa aza gutabwa muri yombi n'abapolisi kugira ngo rutamugirira nawe. Umujyi wa Goma umaze iminsi wumvikanamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byifashisha imbunda. Abasirikare, abapolisi ndetse n'abagize imitwe yitwaje intwaro ihuriye muri Wazalendo nibo bari gutungwa agatoki. Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yitwa Patrick Moya tariki ya 13 Mata 2024 yabwiye abanyamakuru ko hafashwe icyemezo cyo gukora uburinzi buhuriho kandi buhoraho muri Goma hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi. Moya yagize ati Minisitiri w'ingabo Jean Pierre Bemba yamenyeshe inama y'abaminisitiri ko kuva kuri uyu munsi hatangira uburinzi buhuriho n'abasirikare n'abapolisi bugamije kugorora amahoro muri uyu mujyi wa Goma. Abatunga agatoki bashinjwe uruhare mu bugizi bwa nabi boherejwe muri Goma kugira ngo bayirinde kuba yafatwa n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro waye mu 23 uri mu nkengero z'umujyi wawo. Tukiri muri Republika Demokarasi ya Kongo nuko FARDC na Wazalendo bakozanyijeho bane barafa batandatu barakomereka. Ejo ku cyumweru imasisi mu gace ka Rubaya muri Republika Demokarasi ya Kongo habereye imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'abafatanya bikorwa baza ari bo Wazalendo agera kuri bane bahasiga ubuzima abandi batandatu barakomereka. Nta makuru y'impamo aramenyekana icyateye iyo ntambara gusa babibonye bavuze ko ubwo FARDC yajyaga gufata ibiryo mu birindiro byayo muri centre ya Rubaya habayeho kutumvikana hagati yabo bivamo kurasana maze abagira kuri bane bahasiga ubuzima barimo n'umubyeyi n'umwana we w'imyaka 6. Kubw'ibyo abahatuye bakaba basabwe n'ubwoba kandi uretse abavuga ko bapfuye ngo hari n'abataramenyekana kugeza ubu haracyakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyateje iyi mirwano. Si ibi gusa kuko akenshi hakunze kuvuga ubushyamirane hagati y'ingabo za FARDC na Wazalendo busanzwe bifatanyije kurwanya umutwe wa 23 dore ko ngo bakunze gufata ibiribwa no kudahuza umwanzuro ku buryo baba basahuye bikabyara intambara. Si ibyo gusa kandi byaranze iki cyumweru kuko ngo no mu mujyi wa Goma mu rugo ruzwi nko kwa Munyentwari muri centre ya Birere harasiwe abantu batatu barimo n'umusore uzwi nka Zombi bose barapfa. Bivuga ko aba bantu barashwe n'umusirikare wa FARDC. Gusa itangazamakuru dukesha amakuru muri Kivu Morning Post n'icyasobanuye impamvu uwo musirikare yaba yarashe aba bantu, ariko nyuma y'ibyo abaturage basimbukiye umusirikare baramukubita hafi yo kumukuramo umwuka nk'uko Bwiza yabitangaje. Umuvugizi wa 23 mu bya politike yatangaje impungenge batewe n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Yagaragaje ko ubutegetsi bwa Felix Kisekedi buganisha gushyira igihugu mu kaga gakomeye. Nibikubiye mu butumwa umuvugizi wa 23 mu bya politike yitwa Lawrence Kanyuka yarayashize hanze ijoro rya kera rishyira kuri wa mbere tariki ya 22 z'ukwa 2024. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka butangira avuga ko bamenyesha mu majyepfo y'akarere ka Masisi kwihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa cyahafunguye ikigo gikorerwamo imyitozo ya gisirikare ikaba yaratangiye mu kwezi gushize. Iki kigo kiboye n'igisirikare cy'u Burundi ku bufasha bw'imbonerakure aho bari gutoza abarwanyi b'imitwe yitwaje intwari irimo na Wazalendo ahanini babatoza kwica abasivile b'abatutsi bikozwe bucece. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka bukomeza bavuga ko mu gihugu cy'u Burundi haheruka kugurirwa imipanga myinshi. Iyo mipanga yoherejwe muri Republika Demokarasi ya Kongo ihabwa abarangije imyitozo. Bukomeza bavuga ko kandi ubuyobozi bw'imitwe yitwaje imbona arimo Kodeku izwiho ubugizi bwa nabi ndengakamere bukorerwa mu bwoko bw'abahima mu ntara ya Ituri, ariko bamwe mu bayobozi b'iyo mitwe batumiye Kinshasa kugirana ibiganiro n'ubutegetsi bwo hejuru bwa Felix Kisekedi Chirombo. Byongeye kandi iriya mitwe yitwaje intwaro izwiho ibyaha byibasira ikiremo muntu ariko bagahabwa ubukungu bw'igihugu no gukorana bya hafi n'ingabo z'igihugu. Kanyuka avuga ko ibikorwa bizanira abaturage amakuba bigomba gufatirwa ingamba kugira ngo bishyirweho iherezo rya nyuma. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka busoza avuga ko mu gihe isi ikiri mu bihe byo kwibuka
ibibi nk'ibi byakorewe abatutsi mu Rwanda ubwo amahanga yariceceke bituma abarenga miliyoni bapfa bazira ubwoko bw'abatutsi ko n'ubundi muri Kongo birimo gukorwa ariko imiryango mpuzamahanga igakomeza kurebera. Reka dusoreze mu mikino aho wari umutoza w'ikipe ya APR yitwa Adiri urukiko rwatesheje agaciro ikirego cye. Urukiko rushinzwe gukemura impaka muri siporo ku isi tasi rwatesha agaciro ubujure bw'umunyamaroke Mohamed Adil Elad yarezemo APR ayishinja kumuhagarika binyuranyijwe n'amategeko mu 2022. Mohamed Adil yareze APR mu rukiko rw'ubujurire rwa tasi muri Kamena 2023 nyuma yuko iki kirego FIFA igitesheje agaciro mu Gicurasi mu Kuboza 2023 abakinnyi batatu ba APR harimo umunyezamu Ishimwe Pierre, myugariro Ndayishimiye Dieudonné na Ruboneka Jean Bosco ukina hagati mu kibuga bavuye mu Rwanda bajya mu Busuwisi gutanga ubuhamya bw'uko APR yarezwemo na Adil Elad Mohamed. Amakuru agera ku Gihe yemeza ko tasi ijya gufata umwanzuro wo gutesha agaciro iki kirego yagendeye kuba nyuma yo guhagarika Mohamed Adil yarahise yivumbura agasubira iwabo nta ntambwe n'imwe ateye yo kwerekana akarengane ke. Iby'iki kirego bikaba byahise bishyirwaho akadomo kuko tasi yagaragaje ko iby'uyu mutozo w'umunyamaroke aburana nta shingiro bifite. Ndabashimiye kandi mbifurije byizanye nitwa Kimana Ernest mbasaba gukora share ndetse na subscribe. Ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.